Izbori 2014. Pred izbornu tišinu pokret Dveri organizovao je svojevrstan performans na glavnom gradskom trgu i tim povodom izjavu je dao Miodrag Preković, kandidat za narodnog poslanika. Povereništvo pokreta Dveri u Aranđelovcu danas je dovelo najvećeg investitora koji ikada stigao u Aranđelovac, to je gospodin Šejk iz Emirata, i ovom prilikom on je doneo investiciju od 1 milijardu evra za najnoviji projekat Aranđelovac na kiseloj vodi. Aranđelovac na kiseloj vodi će se nalaziti na mestu gde je sada Garaško jezero, koje će biti isušeno, i na tom mestu će biti upravo taj, da kaže, mali grad Aranđelovac na kiseloj vodi, dok ćemo akumulaciono jezero na drugom mestu napraviti i odatle će biti voda za piće i biti rešeno pitanje vodosnabdevanja građana Aranđelovca. Ono što moram da istaknem, da se izvinem i sugrađanima i medijima, jeste to da nismo uspeli da dovedemo prevodioca, da ne može gospodin Šejk ne može da kaže svoje mišljenje o ovom projektu, ali radovi će početi odmah nakon izbora. Nama je drago da je Šejk uspeo da dođe tu, da građani Aranđelovca mogu da vide da je pokret Dveri uspeo da obezbedi najveću investiciju u istoriji Aranđelovca i da će radovi početi čim pokret Dveri bude vodio opštinu Aranđelovac, a to je posle izbora 16. marta. Zato glasajte za pokret Dveri, broj 5, Dveri Vladan Glišić.